Kao deo Xiaomijeve ovogodišnje ekspanzije sa Mi 11 linijom telefona, ponuda je obogaćena sa možda najviše očekivanim Lite modelom i to u 4G i 5G varijanti. Uprkos sufiksu Lite, ovi telefoni nikako nisu slabi ili skromnih performanci. Povrh ovoga, 5G varijanta obavezno donosi jači čipset i još nekoliko dodataka popularnih u srednjem segmentu. A da li je sve to dovoljno dobro da bi se izborio sa oštrom konkurencijom? Pogledajmo u nastavku. Dobrodošli kod e-savjetnika. Ovogodišnja Mi 11 serija telefona donosi nov i svež dizajn u odnosu na prethodnu generaciju, naglašavajući evolutivni skok u 5G tehnologiju. Kao i uvek krećemo od dizajna. Mi 11 Lite 5G dolazi sa tankim plastičnim ramom koji je podložan ogrebotinama, dok su staklena leđa pravi magnet za otiske prstiju. Osim toga, markantni kamera moduli su tek blago izdignuti od ravne površine na kojoj je horizontalno brendiranje. Telefon dolazi u žutoj, zelenoj i crnoj boji, pastelnih nijansi i satenskih prelaza, što daje kvalitetni utisak. Na ramu koji prati boju telefona zastupljeni su taster za uključivanje sa integrisanim čitačem otiska prsta, tasteri za jačinu zvuka, zatim rešetka zvučnika, slot za dual SIM karticu, USB-C port i iznenađujuće infracrveni blaster. Kako odsustvuje 3,5 mm priključak za slušalice, Xiaomi isporučuje u prodajnom pakovanju adapter da biste ipak mogli da povežete standardne slušalice. Kada pričamo o ekranu, sa prednje strane je prostrani Full HD Plus AMOLED ekran veličine 6,55 inča sa punch hole selfie kamerom na standardnom mestu. Ivice ekrana su srednje debljine sa čije gornje strane se nalazi slušalica koja služi i kao stereo zvučnik, što je dobrodošlo u telefonu ove klase, ali i očekivano. Što se panela tiče, podržava HDR10+ i frekvenciju osvežavanja do 90 Hz, odlične osvetljenosti i kontrasta. Ovdje je Xiaomi zaista dobro odradio domaći zadatak i ugradio odličan panel koji je milina gledati. Kada je reč o hardveru, ispod staklene poleđine nalazi se Qualcommov Snapdragon 780G chipset uparen sa Adreno 642 grafikom, 6 GB radne memorije i 128 GB skladišnog prostora UFS 2.2 standarda koji može da se nadogradi putem microSD kartice u hibridnom SIM treju. Ovakva hardverska platforma donosi dobro izbalansirane performanse i dobar odziv uređaja, posebno u odnosu na 4G varijantu ovog telefona sa nešto slabijim čipsetom. Rad je fluidan kako u glavnom interfejsu, tako i u aplikacijama. U generičkim testovima Mi 11 Lite 5G je vrlo lako u vrhu srednje klase, a potvrdu ovih performanci imamo u kvalitetnom gamingu svih naslova, visokih detalja i odličnog frame rate-a. Kao što je i očekivano, Mi 11 Lite 5G se isporučuje sa Androidom 11 i nezaobilaznim MIUI 12 skinom. Ovaj skin se dopada svima koji su voljni da neprekidno podešavaju i tvikuju svoj telefon, jer su mogućnosti prilagođavanja velike. Sa druge strane, oni koji očekuju da su im sve alatke odmah na raspolaganju za dalji rad, neće biti oduševljeni jer zapravo MIUI stvara takvu vrstu polarizacije. Sam interfejs nije naročito intuitivan, ali nakon privikavanja sve radi kako treba bez usporavanja i sličnih bagova. Čak nije ni pretrpan Xiaomijevim preinstaliranim aplikacijama, već su prisutne poneke koje srećom mogu da se uklone. Čitač otiska prsta se nalazi umjesto ispod ekrana u tasteru za uključivanje, što mu omogućava brz odziv i odličan rad. Prisutno je i otključavanje licem koje je brzo, ali manje bezbedno. Što se kamera tiče, Mi 11 Lite 5G raspolaže sa primarnim modulom od 64 megapiksela, širokougaonim od 8 megapiksela i makroobjektivom od 5 megapiksela, koji služe svrsi i nisu tu samo radi broja. Kupovinom Lite telefona obično ne očekujemo mnogo od kamera, ali je Xiaomi ovdje razumno izbalansirao stvari.
Primarni modul sistemom spajanja piksela 4 u 1 daje dobar nivo detalja kao i pristojnu reprodukciju boja, što se najbolje ogleda u dobrim mogućnostima naknadne obrade fotografija. Usled odsustva optičke stabilizacije, noćne fotografije često znaju da budu zamućene, pa zahteva nešto strpljenja i mirnu ruku. Širokougaoni senzor je niže rezolucije i ne može da isprati oštrinu primarnog modula, što nije ništa neuobičajeno u ovom segmentu, a najbolje se ogleda u blagom zamućenju slike po ivicama. Svakako, u dobro osvetljenim uslovima i ovaj modul može biti itekako koristan i obradovati vas sa zanimljivim kadrovima. Posljednji od ova tri je zloglasni makrosenzor koji u ovom telefonu, zahvaljujući većem broju megapiksela, zapravo može da uradi lepe snimke. Međutim, opcija aktiviranja makromodula je zakopana u meniju kamere te nije pri ruci, kako se i ne koristi svakodnevno, mada baš u tim retkim trenucima dobro dođe. Ono što nam se dopada na ovom modelu je dovoljan broj kamera modula i njihovih opcija bez suvišnih efekata, diskutabilnih senzora i marketinških trikova. Kamere su lepo uklopljene u dizajn uređaja i donose sasvim pristojne rezultate, konkurentne u svakom smislu. Video snimanje dolazi u 4K rezoluciji pri 30, a u Full HD rezoluciji sa 60 frameova u sekundi sa prisutnom žiroskopskom elektronskom stabilizacijom, što je svakako bolje nego bez nje, ali nažalost nije na nivou optičke stabilizacije slike. Prednja selfie kamera u punch hole otvoru posjeduje 20 megapiksela, radi svoj posao, a video snimanje podržava samo u Full HD rezoluciji do 60 frameova. Dolazimo i do baterije. Xiaomi Mi 11 Lite 5G se vodi kao jedan od najtanjih 5G telefona na svetu, što se najpre ogleda u bateriji nešto skromnije kapaciteta u odnosu na konkurente i iznosi 4250 mAh. Ovo u praksi znači da će vam omogućiti jedan dan neprekidnog korišćenja, dok su zahtevni korisnici prijavili da u drugoj polovini dana ipak moraju da posegnu za punjačem. Srećom, brzo punjenje od 33 W može polovinu baterije da dopuni za nekih pola sata, dok se za kompletno punjenje zahteva nešto ispod 90 minuta. Softverska pomoć se ogleda u čak 2 moda za uštedu energije i mogućnošću deaktivacije brojnih opcija kada se ne koriste. Kako su light modeli posebno zanimljivi na tržištu, jasno nam je zašto je Xiaomi u ovaj Mi 11 Lite upakovao i 5G i odličan dizajn. Elegantnog i autentičnog izgleda odaje utisak kvalitetnog i čvrstog uređaja. Ovaj model nudi zaokruženo iskustvo sa dobrim performansama i pristojnim kamerama. Kako se već u srednjoj klasi svaki uređaj po nečemu ističe, ovdje je to slučaj sa odličnim dizajnom, performansama i ekranom od 90 Hz, kao i 5G podrškom koja je uračunata u cenu. Izvesni kompromisi se ogledaju u nešto skromnjoj bateriji i kamerama u proseku klase, što nikako nije loše, ali je važno napomenuti, jer u srednjoj klasi ne možete sve pronaći u jednom aparatu, pa svaki od ponuđenih dolazi sa određenim adutima koje smo ovom prilikom istakli. Ovim završavamo našu recenziju Mi 11 Lite 5G modela. Vi nam naravno pišite vaša pitanja i komentare ispod, a do narednog klipa podržite naš rad i ostanite uz vašeg e-savjetnika.